Rwaria guka gukone wa kibwa kioro kia milioni magatanta kenda nterete Timau nende umane ati kioro giki kinya gitakikire stadium Timau uria kwereka ende ni thokone ori baba ingi batiukitie bokite biure gukonia kigina kiria giatumirwo murandi na juju kiria gikwarirwa ni baba ingi na ndi ni rwarira gukithamia kuma thokone wa biashara bakiuga batikwenda kithamwa nonto ni kibethiritwe gikibatethia bukathaga kimutegi gatumenyithie nkoroke. Amwe na kwithirwa ngavana wa Meru Mutumanto Ithinkia na nenkereto biumia biere bia kwerithiko chiringi milioni 1,900 ciathirira ciatengeto ciaka kioro gia stadium ya Timau akariba Timau na biashara bathoko ya Timau bariuka kioro giki giakirwa kagitani ka wathani bwa ngavana Kawira Mwangaza na boni bwega bake thokonio yena antu baingi nkurukia stadium araba kuga mwankiratha ino ibonete uguni bonene mono kumania nakio kioro kira Kawira enjire Timau na kiaretwa thokone ikio gitethetie thoko ya Timau na nende ukiotega mantu ya Timau mantu na ya kioro twi sawa sawa no ntu kioro gi sawa ngoira Kawira arutire cha kwenja kioro kiu gi sawa sawa ura maintenete mantu ya kioro ki sawa sawa kongwira aritete tekagura to muruta makosa ito kona ngwe arutire na arutire ngwe yetum Onbeta wa mutuma mpenda ya nyanya Timau mbere ri tutakirishe ndi twendeire na ara tourairwa mama twakira ko Timau itonere antu aega gakwenderia tutiurairwa nande atwendaia tuthongi mantu ja thongi mbere urinde kuja na ara tweta kioro inare na koro kara konjura kama mwirigi baturo twikira ndawa tauga inya tukaju imurimo kira kioro ikia thoko tegia stadium na igioteithia na igiotutethia sana nginya kuribo kenera otheru bura bwiaria na service mati sana nkurukia biashara babiba kuromba ngavana Mutuma kuthiria thinira cie thokoni no ta wagibwa weru na nginya roje oni kirango cia thokoni ni ta batio githo kai kwekubunwa na uo kibato tugaretia tuibwe nyanya nyiweta kethira nto Ithinkia na wichete kia kabisa ni ngavana wa Meru no tutengwe aruta Timau kinyemwe onageria nini akire inyata Timau tumbe kwetha twena tatu no nto Ithinkia gweta ekire yake ana sisi kama wana Timau tunataka maendeleo. Sisi kama wana Timau si eti tunataka Kawira ama ati tunataka fulani. Sisi kama Mutuma utatufanyia kazi kama wana Timau ama ubadilishe ya Timau kama hapa choo haina stima utuwekee stima. Kama watu wa soko sana wanafinyiliwa na maji. Kuma gicigo mbunge kia Bore nkiripotera Wero weekend nyoka mbitaga ki Mutegi.